evo Rogeše, evo braće Salihovića, evo Lopandić Huseina, zajedno sa svojim zećom. Može li ponoviti ono čudo iz prošle godine iz Manovi sela, kada je napušao Nis i kada je se morao Nis zadvojiti od Kasma Neše porazom. Kako će Rogeša tvoj danas? Ostaje da vidimo. Nemojte samo mrvek. Dok traje pauza, tradicija se nastavlja. Dobro došli u mjesto Bištran i Kakanj, 26.04. 26. godine. Kod Dženana i Senide Lopo, sve udarne borbe. Džeri Aras, Nevresi Merima, Zonić i Aras Nedžad i Elvedin. Gareša, Admir Abdivašić i Kukan, Deda Trako, Medeni Jelenko, Dejan Karačaj i Jelenko vlasništvo Elmir i Mate, Čupo Edin, Mumi, Mokić i Bizon, Dženan, Senad i Lopo, Dženan i Senida Lopo. Tu je još udarna borba, braća Merdić, neporaženi Lugo i Mrki Dajo Selimović. Sve goste zabavlja Bajraktar Band, Čeneta Lilić i Razbi Band. Deveta danas borba u Treštenici, izletište Sulica i evo Norve. Kao da su me čuli, čelo u čelo, rog u rogu. Može pauza, kažu, može li malo pauza, kaže organizatori. Tako je to, Roni Zeko, Zečo, Rogeša, vode tešku ogorčenu borbu. Ajde, čekajte pa se... Evo ja, gledam dobro, istrpim ga danas. Prva runda završena, čekamo drugu rundu. Čekamo drugu rundu udarne 9. borbe prvog kruga. Sulica Treštenica. Kod braća Alivašić i glavni organizator Mensur Mujić. Idealno vrijeme danas. Dok pauza, dok čekamo drugu rundu, još jednom ću reći, svi koji ste rođeni 12. aprila danas ovdje zajedno u Treštenici na izletištu Sulica, srećan rođendan, puno zdravlja i svako dobro u životu.
Počela je druga runda. Publiko, ja vas molim, u organizatora jedan veliki aplauz, ima aplauz da vas čujem. Tako, lome se koplja, lome se nišanske prave, čelo u čelo, rog u rog. Ovo je sastavio Mensur Mojić i vraća Alivašeć. Možda se sada lomi borba, sve nije gotovo, jedan i drugi su još u borbi, Rogeša vraća Salivoveć i Zečo Husein Lapandić. Ko će baciti štap, kome će se pjevati, saznaćemo vrlo brzo. Ovo je Bosna i Hercegovina. Devetnaesti 07. Teferić i Korida, Omazić i Banović i Admir Đerzić, Malik je organizator. Završi se borba, deveta po redu prvog kruga udarna, pobjedio Rogeša, vraća Salivoveć, šta se to malo? Žeži! Boys are losing it just ain't fair. How? Things are going wrong. Secure them out with new song. 1, 2, 3.
obaveštenje, dakle, neko je stari telefon Nokia izgubio, najvjerojatnije neki penzioner naš gospodin kod ograde tamo, to znači ovdje je telefon kod nas, vidite